sam bio na studijama na Fakultetu fizičke hemije, razgovarao sam sa svojim profesorom kod koga je bila zamjenica višeg javnog tužioca i da pita da li je sve u redu oko nalaza. Profesor je njoj potvrdio da je bilo sve u redu. Ja pitam profesore, ali kako ste to sad potvrdili, nama pričate da ne može da se analizira elementni sastav zemlje, ali zemlja gde god da je uzmete uzorak, gde god hoćete, ima 8 elemenata. Kada je jedina ispravna analiza kristalne rešetke, koja ima da li sad 32 ili 34 mogućih, znači ne postoji 35, nisam siguran 32 ili 34, ajde davno je bilo, da je to bio jedini nalaz. Jedini mogući nalaz kako se moglo izvršiti. I još jednu stvar vezano za ovo lice mesta. Upravo sam ja spojio veštaka iz Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku sa profesorom Savićem i tada je taj veštak saznao za postojanje jelenine kose. Inače, Institut za sudsku medicinu kosu i ostale uzorke čuva do godinu dana, nakon godine dana se spaljuje. Znači, ovo je bilo negde kada smo se mi sastali, negde možda februar mesec, znači 10. mesec. Za 10 meseci policija, krim tehnika, Nacionalni centar za kriminalističku forenziku nije našao za shodno ili nije znao ili koji god hoćete izraz upotrebite o postojanju jelenine kose i mogućnosti da se zemlja iz jelenine kose poveže sa mestom gde je ona pronađena. Famozno blato na Zoranovim pantalonama je jedan od ključnih ovih obrazloženja koje je rekla sudija, a ima i forenzičara, u stvari nije on forenzičar, čovjek koji se u javnosti predstavlja kao forenzičar je krim tehničar. Znači, treba da razjasnimo da forenziku u policiji radi isključivo Nacionalni centar za kriminalističku forenziku. Oni se pojavljuju na sudovima. Znači, forenzika, sam izraz znači iznošenje činjenica na trgu, po latinskom. Koren od forenzike se nalazi u tome. Znači, forenzičari je znak jednakosti sudski veštaci. Znači, oni koji na sudu o činjenicama pričaju. Ljudi koji su radili u krim tehnici, oni su tehničari koji pomažu prilikom uviđaja da se zadokumentuju tragovi, ne objašnjavaju ih. Znači, to mi malo smeta kada ta osoba, namjerno ne želim da imenujem, ne želim nikome da pravim ni reklamu, ni antireklamu, kada izlazi na televiziju i priča o nečem o čemu stvarno ne zna. Ta ista osoba je meni slala preko Facebooka zahtev, molbu, da joj dostavim zapisnik o uviđaju, fotodokumentaciju s uviđaja, fotodokumentaciju s obdukcije. Znači, on sve vreme u medijima priča o slučaju, a zaista video nije ni jedan dokument. Da završim sa zemljom. U presudi sudija obrazlaže, pa kaže da je, čini mi se, presvučen, da su presvučene pantalone. Pa ljudi moji, ako su presvučene, zato nema krvi. Ako su presvučene pantalone sa krvi, onda su morale biti presvučene pantalone i sa zemljom. Zemlja koja je naknadno na pantalonama, a da nema krvi, ne može biti iz događaja za davanje udaraca. Ona može samo da dokaže da Zoran jeste bio na mestu gde je Jelena pronađena. Ali to ničim ne dokazujete da je on izvršio za davanje udaraca. On jeste u iskazu koji ovde stoji u optužnici rekao da se nije spuštao dole sa nasipa, ali je njegova snaja i brat su naknadno rekli da je ipak, da sam, evo kaže, Zoran Marjanović, njegov izjava, nije tačno da smo i jednog trenutka dete i ja sišli sa tog nasipa, nismo se razdvajali i konstantno smo bili na nasipu. Ovo je njegova izjava koju je dao pred tužioca.